Hello, what's up guys? Ini board game fresh daripada oven yang datang daripada Germany, okay? Jauh dia travel daripada Germany, Europe ke Malaysia. Ini adalah sponsor kita orang untuk video kali ni, which is LLC Genius Games. Alright, terima kasih kepada LLC Genius Games sebab hantar game ni kat kita orang, and then kita orang nak unboxing lah. Board game yang bau macam kedai, geng. Alright. So, kita cakap English pula. Okay, thank you to LLC Genius Games for sending us this game, and we very appreciate it. And we're gonna unbox it today. Alright. By the way, sebelum ni kita orang pernah janji nak unboxing board game ni. Agak lambat lah. Jadi kita orang akan unboxing board game ni hari ni. Korang boleh tengok video yang kat bawah tu, yang macam dekat parking tu kan. Itu video yang lama lah, yang kita orang bagi tahu kita orang nak unboxing lah game ni, guys. Alright. Jadi kita orang pun tak tahu apa ada dalam kotak ni kan. Marilah kita buka. And then let's see what surprise ahead. Here it comes. Almost there. Hui, dah lama Mat. Dah lama. Okay. Oh, terbalik. Tak apalah, terbalik. Alright, so game pertama kita. Ecosystem, guys. Alright, so ini adalah game pertama. Game ni macam mungkin kat game juga. Size macam gini kan. Oh my god! Wow! Okay, so kita tengok pula board game kedua. Woi, ini zaman SPM ni. Kalau study lah. Kalau study lah, mana-mana yang banyak ponteng, elakkan ponteng lah. Why are you running? Why are you running? Okay, inilah game Chemistry Building Table, guys. Chemistry Table. Okay, jadi kita dapat dua game ni. Ngam. Masa untuk potong.